hospital ki dress, hospital ki dress. Hello guys, welcome back. I hujik kaino ne khoi gi military hospital da lei ai kaino to ne check up la amane kaino ne khoi si manung ai lei manung ji gi khoi ward se mi di hang am na sin ai bed ne ai kai gi na kan ai si da 2020 da ai accident a chawom thoki ai siru de hala ne 2020 da accident thok je 2020 gi January date 23 dene ai khangau dane accident chawa ma thokre adudagi hingore ado ai khong right thangba khong je se gi artery singli do main singli do tatpane aduga kaino patella ai khu ji ju fracture oi bane adugi kaino tawune khoi monthly review la amane ai uji khoi military hospital Jhansi de lai sidagi moina Lucknow command hospital da tha refer to ai chalani nong ni leraga adugi ju ai video semjarakke haidi akhoi military hospital manung da kamaina kari kari tawi patient jing kamai taw lei kari kari facility pi haibda dum ucharakke aina leiba room je sigi mom si akhoi surgical ward ani thoe ko asom nakanda back side asom manung da jom lai si jina khara khara kan mami haidara ko si normal oiba mi gi ward oiba aduga asomna kan gi jina operation tawro pu thok pa kangu moi gi bed sing oiba haidara ko kansi hen sangra bo ai gi jibo asli hen ramal ai kairo ne ana vai dress ne se khoi gi ana vai dress mai set nai khoi kenon mapan gi juna make ko mapan da khoi military da le patient le jing je loina thawak da hole ba ko yang lakke to sira khoi gi hospital kaino ne mapan da kaino gum lai do khoi gi garden haidi lawn macha macha lai ba do du ne si je si lai je to ali sing ama pa mi sing pi ri je dagi am lei gre ai walking jet ke to bune ngak tang moina physiotherapy to dum hai dum physiotherapy to we khoi hospital gi kaino ne si je ago physiotherapy to bom na sida aslei je khoi physiotherapy gi kaino ne message am lai am ta kaino to flight mode thong ago physiotherapy gi room asle asle gym lai manung da duga somda na khoi OPD tawom ji OPD na somda lai Jhansi gi kaino ne military hospital ne dagi mafam adam ulakke khoi garden gai ju lai ba ko garden da thabak ka sual le moi adam ada ju ulakke garden to silai jesi na garden ne silai to garden le re moi di tulasi ga jisme garden na pungta than nei mo ngam ni bo to ya si thari je tulasi ado mayam kana kaina tawba haidi military hospital gi haidi kari kari kamai taw haibado mayam adum hangbiro ai adum answer adum picture ke comment da adum nungni nungai leiba duga kaina taw moi khara strict oi kaino namba ya ya de kayam taw ne dui ta so idi nam me adum ngasi di khangre kari thok toi khang de hana gi main hakchang je hana di hakchang yam fit oram ne accident ek thok su dei di pura kaino taw ai gi hakchang ge pura ai di kaino taw normal oi driver dum ai di chat ba khot ba ngam ga ju hana ge mai na ting ting law ba khot bai di taw driver na mayam accident thok ta na ba hot na biu duga kaino taw na ba
हाइदी पुंसी जे एक्सीडेंट अमुक थोखरदी हाइदी अदुम हानागी पुंसीदो अदुम यौबा ngamdamne फना याम नुंगाइरसु अदुना मयाम चेक्सिनबियो आई लखनऊ चटपगी जो हापचरके लखनऊ दा अखोय चटपदो जर्नी की जो हापके कमान हॉस्पिटल की जो उच्चरके अदुम लखनऊ मोय मनुंग दा कमाय लेने अखोय केनोगी हॉस्पिटल की ड्रेस ने से आई सेली करी माले हॉस्पिटल की ड्रेस मैम कमाई तौनरीगे अखोय मणिपुर कोरोना याम कल्ले है दो सिददी मास्क का बोपना दे अखोय सिददी फ्री होएगा हयंग येंगोबको आई दुम वीडियो हापकेबा अखोय आइने लखनऊ चटपगिदो अदु कांदा येंगोबको मोय सिददी ओइना फ्री होइबै टाइप लोइन तौरे कैमता हाइदी कोरोना लई गाइजे केम खंग्रे अदुम बाजार दा अदुम चटलेबा nghan aina बाजार दा अखोय शॉपिंग मॉल दा चटलोइबको अदो वीडियो नमजेन तौबने अदो नमदी नमगा वीडियो दो मपुंग फाद्रबा दा हापरोयन हापत्रम मथंग आई सिदगी हॉस्पिटल दगी आई रिव्यू लोय हलाकांदा मुचकनी अदु कांदा आई फजना नमगा हापचरके मोय स्वाइगी शॉपिंग मॉल अदगी सिदा लैरिबो गार्डन गुंबा याम लैबको अदुदो आई दुम उटलगा दुम ब्लॉग सेम हापचरके मयामना हाइदी हाफनिंगदबा हाइबदो कमेंट दा दुम हाइबिरमो हुजिक टेम्परेचर हुजिक लेजे 37 लै ngasai 42 सारमे हुजिक 37 ना हंदरे आई हुजिक टेम्परेचर येंगबनेबा याम थेन साय सिदा फमुंग जे सी आइने सी तुममी फमुंग जे सिदा हक्चांग थेंगनबो ngamदेबा तुम अस मोन गाइजे चोट चाने हुमांगना सिगी एक हक्चांग थंगनबने वांग सागतलेबा मवोंग am तौजाने रूम दे रूम नाले केनो अखोय मोय मेंटेनेंस am तौवेबा तो डॉक्टर मी हांगे ngasi लोइन चटनाग्रा आयamba सिदा फमुंग अमा अनि हांगे अदुगा सिदा अहुम फमुंग हांगे अतै लोइ मपान लैनाग्रे सायना मपान थोगा साबनिना लै ngamदेबा मनुंगदा याव तो सीनरी से मैम फजबने आई मपान थोलैने फमगेना तो आई फममे सिदा अदो मैम ngasigiदी वीडियो जे स्वाई मतंग से लोइसिनजरगे याम सांगनाजु नमरोइगे दो मतुंग वीडियो जे आई केनो जर्नी केनो चटपगी दा लखनऊ चटपगी वीडियो दो इन हापचरागे अदुगा लखनऊ दा कमाइना मी मनुंग दा कमाइ लै कमाइना चाब थई मिलिटरी दा हाइदी हॉस्पिटल लै पेशेंट जिंग दा कमाइ लै हाबदो उचरागे ngasigiदी बाय बाय।